Airtel user ni ke ta company je message su phemo tambre ke stop ke nai abo ang tau san jong nai company je message za su phemo tambre ke stop ke nai message bo message thek le ya di da ke company je su phemo ma stop ke mo tambre ke stop ke nai abo ang tau san jong nai counter wo ro di ke star 121 hash ke call lo thang ye de ke na kem de ke no ke okay ye de ke nu ye na bo number 7 ma choose khela na other service mo bo number 7 ma other service ke send wo thang de ke ochi ha de nu ye na okay start stop a service mo number 2 ma bo number 2 ma choose khela ke na choose khela de ke ochi ha number 2 stop a service mo ma choose khela ke number 2 ma Russian phong nai talab de ke ha kindly note there are no service active on your Airtel number anh lẽ de company chi message ma su phai ma kung bo ye ma anh lẽ anh sim la anh sim number la stop ya ni kroi non lẽ non adi company chi message su phai se ke anh de law nia non lẽ okay okay se ne law non lẽ anh le kroi bo ye ma for message adi company chi message clear bo clear adi ma su phai ma kroi bo ye anh lẽ stop no ya se ha anh le kroi bo tung han se ke de ke khan se ke now stop thang ha ta lam de tung ke pe ke okay o se an se ke stop thang ha non le bo ke ma to airtel sim mo se no nim de message ta ya su ke mo ta se ka ta ke mo de ya ang ke mo de ke ye de ke stop ke na airtel user on se ke ang ska mo company call company SMS stop ke mo ska anh video ang banu ha abo ke abule abuk bu se ke bol devo khemo ang ska banum devo khemo kakcha